Abazaana 26 nibo banjwirwe omu misho g'abahagizi kwija kuzaanira tiimu ya KCCFC omu mpaka za Uganda Premier League ahabwa season ya 2024-2025. Timu ejera haba kwasa bashatu ba goro, ba defender 8, ba midfielder 8 hamwe n'abatebi 6. Omutendeki wa club eji Abdara Mubiru ayanjwire Julius Poroto nka captain wa timu eji kandi ogu naija kwerwaho Filbert Benichan, Mustafa Mujuzi, Arafat Usama hamwe na Ashraf Mugume. Poroto Julius, ye captain omukulu. Karibu Poroto, just right next to the coach. Team captain, KCCFC 2024-2025, Julius Poroto. Ndi mukakafu kubanga twagenzeeko ne mundu okulaba ani history yeriki ateekeddwa okola ki ku mulundi guno teri kuwaawo chance yonna twagala bikopo wano. Twasobodde okuleeta abazanyi tuli bamativu nti bajja tusobozesa otuyisa mu biseera ebyo ebyenjawulo. Zanyo twaleese mulimu abalina experience, mulimu abatanafuna experience naye nga bonna bazanyi balungi, mulimu abali makatikati awo, so nga mukyo tusuubira abajja okusobola tutambuza wano ku ntandikwa ya season wajja kubeerawo abajja okusikatiramu. KCCFC season ehwire ekagihenderera omwanya gwa 5 kandi season ejeri kuza kutandika neija kwiguraho na tiimu ya Uganda Revenue Authority FC omu muzaano gurabeho rwa 5 aha Chairugogo.